Zdravo svima i dobrodošli u novi klip iz Android serijala. U prošlom klipu ja sam pričao o osnovama layouta, spomenuo sam relativni layout, linearni layout, grid layout, spominjao sam neke jedinice, kako se za veličine, match parent, wrap content, sećate se već. U narednim klipovima ja ću pričati detaljno o tim layout failovima, o tim layout elementima koji su direktni potomak view group klase, kao što sam ispomenuo u prošlom klipu. Što znači da u ovom klipu ja ću pričam o relative layoutu. Na relative layoutu se zasnivala naša aplikacija koju smo pravili u pre 2 klipa, Clicker App, i znači ja ovdje imam isti projekat Hello World na kome radim od početka kursa i kao što vidite meni je koreni element relative layout. Znači ako vama nije, samo ovdje napišite relative layout ili ga ovdje obrišite pa privucite odavde relativni layout, evo ga. Znači uglavnom napravit ćemo da imamo samo jedan element i da je to relative layout. Ove neke atribute smo već pričali u prošlom klipu. Imamo Android Width i Android Height, to su nam znači najbitniji atributi, oni su neophodni, mora da se nalaze ovdje i ovdje su označene match parent vrednosti. To je uobičajeno da se za relative layout koristi match parent, to jest da popuni roditeljski element, u ovom slučaju celu našu pozadinu, zato što nam je to jedini element. Ja ću odmah, znači, što se tiče samog relative layouta, to znači da će se elementi unutar njega, znači ovi ovdje view elementi, postavljati relativno u odnosu jedan na drugog. Šta to znači? Možemo da ih postavimo relativno u odnosu na njihov roditeljski element i u odnosu na neki drugi element. To su dve opcije koje imamo. I ja ću prvo da vam pokažem kako se to elementi postavljaju u odnosu na roditeljski element. Roditeljski element ovdje je sam relative layout. Znači, mi imamo jedan ovdje XML tag i svi view tagovi koje budemo stavljali će biti unutar njega. Znači, oni će ovdje da se ređaju, bit će ovdje ugnježdeni, a njihov roditelj, to je ono ako se sećate, njihov tata, mama, će biti relative layout. I ja ću vam sada demonstriram to na jednom buttonu. Pogledajte, ovo ste mi već vidjeli, milion puta smo do sada ovo uradili. Kada ja privučem ovako button, vidite ove strelice koje se pojavljuju, koje nam govore na koji način se ovaj element pozicionira. Kao što vidite, ja ako idem ovako uz ivice, on se pozicionira na sam relative layout koji je, kao što sam rekao, roditeljski element. Ako ga postavim, na primjer, ovako skroz desno, gore, znači on će sada imati, ja sam postavio button koji će biti pozicioniran na desnu stranu roditeljskog elementa i bit će spojen na vrh roditeljskog elementa, tačnije za top. Ajde da vidimo šta se to desilo u XML-u. Znači ja sam napravio jedan button koji ima širinu i visinu i ima ova dva atributa koja su vama sada možda nepoznata. Znači, možemo da pretpostavimo šta rade ovi atributi. Ovdje imamo jednu zanimljivu opciju, preview, tako da možemo odmah da vidimo šta se, evo ja sam označio button, on je nama ovdje označen. Layout align parent end je postavljena vrednost na true. Šta to znači? To znači da će ovaj ovdje button biti pozicioniran za kraj roditeljskog elementa. Ovdje može da postoji još nekoliko atributa, ja ću ih sad sve pokazati, ali ako je ovo ovdje početak roditeljskog elementa, to znači da je ovo ovdje kraj roditeljskog elementa. Pošto piše true, to znači da će on biti pozicioniran ovdje. Znači vidite, da ne piše, da nema tog atributa, on bi bio pozicioniran po defaultu na levu stranu, ali pošto smo mi stavili taj atribut, on će biti pozicioniran skroz desno. I imamo još ovaj ovdje jedan atribut, align parent top, koji kaže da je true i on nam kaže da će ovaj ovdje button biti pozicioniran na vrh, u odnosu na vrh roditeljskog elementa, znači za top. Šta to znači? Mi smo sada postavili ova dva atributa, mi kako god da menjamo orijentaciju uređaja, šta god da radimo sa telefonom, on će uvek biti pozicioniran desno gore. Znači pogledajte, ja mogu da okrenem telefon, on je i dalje pozicioniran desno gore. Ovo je znači primjer, vi sad možete, on može stoji i levo i desno i uglavnom kad se pozicionira u odnosu na roditeljski element, to se koristi ovi atributi i ja sam ovdje spremio jednu sliku, da ne pričam pozicioniranje u odnosu na roditeljski element. Pogledajte. Znači,
Align parent bottom poravnava donju ivicu elementa sa donjom ivicom roditelja. Parent left, to bi bilo da smo ga stavili skroz levo, poravnava levu ivicu elementa sa levom ivicom roditelja. Znači kada bi on došao ovde, vidite, to ovde može piše i parent start, to je isto što i parent left, mislim da je ovde čak nije ni naznačeno parent start, parent ne, nije, nema veze, znači uglavnom to su i ubačeni trenutno novi atributi, ako se koristi i parent left i parent right, isti efekt se dobije. Znači zamislite da ovde sada piše parent left, jednako true, to znači da poravnjava levu ivicu elementa sa levom ivicom roditelja. Parent right je isto što i parent end, znači ono što sam malo pre stavio, evo ga, parent end, to znači da poravnjava desnu ivicu elementa sa desnom ivicom roditeljskog elementa. I ovdje imate kao što vidite, znači za top, to ste već vidjeli. Center in parent centrira element vertikalno i horizontalno unutar roditelja. Znači, vertikalno, horizontalno, to je ovdje center horizontal, true. Znači, mislim da ga imamo, evo ga, center horizontal, centrira element horizontalno unutar roditeljske kontrole. I center vertical, centrira element vertikalno unutar roditeljske kontrole. Znači, ovo su ovdje bili atributi koji služe za pozicioniranje elementa u odnosu na roditeljski element. Sljedeće što ću ja da pričam jeste pozicioniranje elementa u odnosu na drugi element. Ja ću to da uradim ovako. Uzet ću, na primjer, jedan text view, on je dobar tu da se objasni i pozicionirat ću ga, vidite. Ja mogu njega da pozicioniram isto u odnosu na roditeljski element. Vidite, po ovim strelicama. Ali također mogu da ga pozicioniram i u odnosu na ovaj ovdje button koji smo već postavili. Vidite sada da se strelice pojavljuju u odnosu na button. Ja ću sad, na primjer, njega stavim ovako ovdje, ispod, i bit će uz levu ivicu. Stavim. Evo ga. Mislim da je to što sam htio da uradim. Ovako. Prvo mora da vidimo šta je neophodno da bismo mogli da pozicioniramo neki element u odnosu na neki drugi element. Prvo, element u odnosu na kojeg pozicioniramo, tačnije button, mora da ima ID atribut. Zašto ima ID atribut? Zbog ovih ovdje atributa koji kaže, znači, da se mi pozicioniramo ovaj element u odnosu na taj gore element i onda mi tu dolazimo do ID buttona 2. Znači, button 2 je ovdje ID postavljen, nije bitno. Ovdje imamo text view ID. Znači, unutar ovog text view koji se pozicionira u odnosu na ovaj button, piše pomoću ovog ovdje atributa da ćemo mi da pozicioniramo u odnosu na njega i to od početka. Znači ovaj layout line start znači da će leva ivica ovog ovdje elementa koji pozicioniramo biti postavljena uz levu ivicu elementa u odnosu na kojeg pozicioniramo sam element. A ovaj ovdje atribut je isto jako bitan koji označava da će se u odnosu na koji element će se nalaziti, tačnije ispod kog elementa će da se nalazi naš text view koji smo postavili. Znači layout below možete da pretpostavite ID button 2. Mi smo rekli da će se naš text view zbog ova ovdje dva atributa, da će se on nalaziti ispod buttona, poravnat uz levu ivicu ili line start, to je isto kao da piše line left, to sam gore rekao. Znači, uz levu ivicu i ispod. Ako ga stavimo uz desnu ivicu, bit će line end, znači uz button 2. Ovdje je bitno, znači nema true, nego se postavlja ID, isto je ispod i isto se nalazi uz button 2. Ako ga postavimo u centar, bit će layout center horizontalna true. I isto se nalazi ispod ID button 2. Znači ovo je jako bitno da ovaj ID ovdje od buttona piše isto i ovdje, jer da nam se nešto ne bi pobrkalo. Ako se sećate u onim tamo početnim klipovima kad sam nešto radio pa nam je onda ovako skoči levo desno, to je zato što su nam se pobrkali ID-evi i nije znao u odnosu na šta da pozicionira te elemente. Znači zato je jako bitno paziti u odnosu na šta se pozicionira. Također kao i ovdje što ima više atributa, ima i ovdje više atributa, isto sam spremio jednu sličicu koju ćemo sada pogledamo. Znači, bow pozicionira element iznad nekog drugog elementa, a below je ispod. To je logično, znači čist engleski. Iznad i ispod. Line top poravnava gornju ivicu elementa sa gornjom ivicom nekog drugog elementa. Ovo je za donju, left right je isto što i start i
end. To smo rekli. Imamo ova dva ovde, ona su možda malo čudnija. To left off pozicionira element sa leve strane nekog drugog elementa, tako što njegovu desnu ivicu smešta pored leve ivice elementa na osnovu koga se vrši pozicioniranje. Znači, ovo vidite. To start off. Znači on sada, vidite, ovo ovde je leva i on će desnu ovde da poravna u odnosu na ovu ovde levu. Zašto sam, eto, sa strane elementa on pozicionira ovaj naš element. Znači to je to, evo, pogledajte i za ovaj drugi. To right off pozicionira element sa desne strane nekog drugog elementa. Znači da vam bude jasnije, sa desne strane nekog drugog elementa. Ovako. Sa desne strane nekog drugog elementa, tako što levu ivicu elementa, znači ovo je leva ivica našeg elementa, pozicionira pored desne ivice elementa na osnovu koga se vrši pozicioniranje. Znači, to end off, rekli smo to end off isto što i to right off, pozicionira ga, evo je, leva ivica našeg elementa, pozicionirala se uz desnu ivicu elementa u odnosu na kojeg pozicioniramo, a to je ovaj ovde button 2. To je to što se tiče samih atributa. Relative layout je, kao što vidite, jako jednostavan. Ja ću vam samo još jednu stvar spomenuti za ovu kraću lekciju u odnosu na ostale. Mi ovdje imamo jedan button koji smo već stavili, to su margine. Relative layout jako često, jako je praktično da se koristi uz margine i evo, kao što vidite, on je sada poravnat, znači kako smo rekli, center horizontal je true. Align parent top je true. Mi ako uzmemo i sada da stavimo, da ga spustimo ovako malo na dole, mi ćemo da napravimo marginu sa vrha, tačnije top margin na nekih, ne znam sada koliko, u dp-ima će biti 50 dp-a. Znači, layout margin top je 50 dp-a. Ako uzmemo i malo ga levo pomerimo, sad će dobije neki rad, znači evo ti. Parent top true, parent end true, margin end 117 dp. Znači, kako je on sada to pozicionirao? Prvo, rekao nam je da sa vrha imamo 47 dp-a. Rekao nam je da je pozicioniran u odnosu na vrh roditeljskog elementa, to je ovde, i da je pozicioniran u odnosu na kraj roditeljskog elementa. Znači da je on pozicioniran u ovom ovde ćošku i ovom ovde ćošku. Drugim rečima, kad ne bi bilo ovih margina, on bi bio pozicioniran ovde. Tako nam je rekao, tako nam je rečeno pomoću atributa. I šta smo mi sad uradili? Stavili smo margin top od 47 dp-a, on je skočio ovde dole i sad je pozicioniran ovde. I marginu sa zadnje strane smo stavili 117 dp-a i on je skočio ovde. Znači, ako bismo ga pomerili ovako, on će biti pozicioniran sa leve strane, isto margin top, samo što će sa starta od početka da ide u ovom slučaju 75 dp-a. Znači, vidite, on je pozicioniran na vrh roditeljskog elementa i pozicioniran je na start, tačnije levu stranu roditeljskog elementa. Što se tiče relative layouta, kao što vidite, jako jednostavno, ovo je cela priča, znači svi layouti su jako jednostavni, vidjet ćete u ostalim klipovima. Što se tiče relative layouta, to je to, sada možete da se igrate i da pokušavate da slažete neki user interface. Tako da to bi bilo to, mi se vidimo